پایتخت کشور عزیزمان شهر دوشنبه در مرحله نوی تاریخ دوران صاحب استقلالی کشور روز از روز مرحله به مرحله با قامت افروختن بناهای نو و زمانوی سیمای خود را تغییر دادند، باعث توجه ساکنان و مهمانان گردیده است. چون این روند آبادانی و بنیادکاری ها پیش از همه از تلاش و کوشش های پیوسته راهبریت عالی کشور محترم امام علی رحمان و توجه همیشگی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی منشأ گرفته در این سمت من بعد نیز گام های استوار برداشته می شود. لازم به تاکید است که ساختمان بناهای معاصر استقامتی طبق طلبات لایحه‌ای با رعایت معیارهای ساختمانی و معماری که افاده کننده عنصرهای ملی می باشند قامت افروخته از هر جهت به زیبایی شهر عزیزمان مساعدت نموده است. طوری از صحبت با ساختمانچیان عیان گردید انشاءات ساخته شونده در حدود پایتخت از لحاظ لایحه‌ای ساخت و عنصرهای معماری از همدیگر فرق داشته با انابت طلبات جامعه بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده می شوند. در ساختمان بنای بلند آشانه استقامتی که عبارت از 3 قسم می باشد چنین طلبات به نظر گرفته شده است. سبب اون که برای راحت زندگی کردن شهروندان باشه که ما اگر به نظر گیریم این طریقه که خلق توجیه که این طریقه ما کنه که 3 فرزند بسیار دارد ما هر یک اوشنده که می‌بینیم که خونه های بسیار نشود یعنی بسیار ها هستن که یک اوشنده تا 12-11 خونه جوگی میکنه. ما کوشش میکنیم که ساکنان راحت زندگی. پیش از همه چی رو به نظر میگیره در لایحه برای اونکه خانه ها بر هوا باشن، روشن باشن و از نور آفتاب برخوردار باشن. یکم اساس اینه که روشنی طبیعی باشه، روشنی طبیعی حتما باید خانه داخل شود. حساب ساکنان محلی ما توانستیم تا 70-75 کس با کارهای ساختمانی جمع کنیم. طبق لایحه بناهای قسم‌های A و B دارای 16 و 18 آشانگی بوده، قسم B 15 آشانه را در بر می‌گیرد. کارهای ساختمانی در این انشاءات از ابتدای سال 2021 در زمینه بناهای 2 آشانه کوچه نعمت قره‌بایف آغاز گردیده است. مساحت عمومی میدان ساختمان زیاده 3659 متر مربع را تشکیل می‌دهد. در اساس لایحه 2 آشانه اولی بنا با نظرداشت مرکزهای سودای و خدمت‌رسانی و توقفگاه 2 سطحه در تخانه جای داده شده است. فرمایشگر انشاءات جمعیت دارای مسئولیت محدود موج بخش و پودرچی انشاءات جمعیت دارای مسئولیت محدود جاوید معین شده است. مهمترین کارهای ساختمانی در مرحله اول یعنی از اجرای کارهای زمینی شروع گردیده، پس از آن مرحله های نوبتی کارهای ساختمانی به راه مانده می شوند. عین حال در انشاءات زیاده از 70 نفر ساختمانچیان محلی به کارهای ساختمانی و به معاش تامین گردیدند. چونین روند ساختمان بناهای بلند آشانه استقامتی در کوچه دهاتی شهر دوشنبه نیز برجسته به نظر رسید. ساختمانچیان بناهای بلند آشانه استقامتی با جایگیرانی مرکز سودای و خدمت‌رسانی در آشانه یکم و توقفگاه نقلیاتی در تخانه آن از نیمه دوم سال 2018 آغاز گردیده. عین حال ساختمانچیان کارهای ساختمانی را در آشانه‌های 10 و 13 بناهای انشاءات با رعایت طلبات‌های ساختمانی و معماری با مرام ادامه می‌بخشند. حالا در انشاءات مذکور کارهای برنامه‌ریزی کنسترکسیون اساسی و اینچنین بتون‌ریزی آنها در آشانه‌های 10 و 12 جریان دارد. تمام محصولاتی که ما قبول می‌نماییم اولا و از تشخیص لابراتوری گزارده می‌شود. اینچنین در این انشاءات مسائل آهنی اساساً از خارج از قزاقستان و روسیه آورده می‌شود. جوابگویی موافق معیارهای و جوابگویی دایر آنچه که در لایحه درج گردیده است موجود می‌باشد. موافق نشانداد لایحه‌ای انشاءات از 2 قسم، بنای قسم A با نظرداشت 15 آشانه و بنای قسم B عبارت از 18 آشانه بنیاد خواهد شد. پودرچی انشاءات جمعیت دارای مسئولیت محدود بادامه محسوب یافته، ساختمانچیان کوشش می‌نمایند که انشاءات معاصر استقامتی را در عرفه جشن 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار دهند.
раванди бо суръати корҳои бунёдкорона на танҳо дар қалби мамлакат шаҳри душанбе балки дар ҳудуди дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакатамон низ хеле хуб ба роҳ монда шудааст. мувофиқи маълумоти масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Роғун ба истиқболи ҷашни бошукӯҳи 30-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 145 иншооти таъиноти гуногун ба нақша ворид гардидааст ки то ин муддат 95 адади он сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. корҳои сохтмонӣ айни ҳол дар 36 иншоот бо маром идома дорад ки сохтмони маркази саломатӣ барои 50 кати хоб ва омӯзишгоҳи тиббӣ аз ҷумлаи онҳост. хотиррасон менамоем ки фисади зиёди корҳо дар ин иншоот ба иҷро расида. айни ҳол корҳои насби хатҳои барқу гармӣ, рангу борнамоии берунаи бино, корҳои сабзкории гирду атрофи иншоот ва дастрасии таҷҳизот барои маркази саломатӣ ва омӯзишгоҳи тиббӣ боқӣ мондааст ки бояд дар муҳлати муайян ба сомон расонида шавад. азбаски дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки обигарми шаҳри Роғун мавзеъҳои осебпазир ба мушоҳида мерасад, сохтмони бинои ҷойгиршавии муваққатӣ, расонидани кӯмакҳои аввалин дараҷа ва ҷойгиршавии муваққатии аҳолӣ аз офатҳои табиӣ зарардида дар натиҷаи татбиқи лоиҳа дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дошта. айни ҳол сохтмончиён машғули корҳои ба низом даровардани мавзеъҳои атрофи бино мебошанд. бино дорои 7 адад утоқҳои истиқоматӣ ва 2 адад утоқи истифодаи умум буда 15 нафар коргарони маҳаллӣ ба корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот ҷалб гардиданд. бино айрӯи таъинот барои ҷойгиршавии муваққатӣ дар ҳолатҳои фавқулода барои расонидани кӯмаки аввалин дараҷа барои аҳолӣ хизмат мерасонад ки дар бино қарибе ки 90% корҳо ба анҷом расидааст. фақат корҳои кабудизоркунӣ, сабзазоркунӣ гирду атрофи бино мондааст ки рӯзҳои наздик ба анҷом мерасад. то ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода мешавад. иншооти дигар бо назардошти муҳимияти сохтмони маркази ташхисию табобатӣ ҷиҳати ба табобат фаро гирифтани сокинон дар ҷамоати деҳоти қадиоби шаҳри Роғун маҳсуб ёфта табобати гиёҳдармонӣ, физиотерапӣ, дандонпизишкӣ ва ташхисӣ ба роҳ монда мешавад. иншооти дигар дар шафати шоҳроҳи душанбе рашт бунёди бинои дуошона иборат аз ошхона ва меҳмонхона мебошад ки сохтмони он дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дорад. аз ҷониби сохтмончиён ба тартибдарории атрофи бино ҷараён дорад. тавре борҳо ишора намудем, сохтмони дилхоҳ иншоот дар доираи омодагӣ ба ҷашни 30-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо инобати ниёзи ҷомеа роҳандозӣ гардида марҳила ба марҳила идома меёбанд. бо инобати ин масоил корҳои сохтмонии нуқтаи фурӯши нақлиёт ва таъмири онҳо аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷмотор оғоз гардида то ин муддат корҳои заминӣ ва қисман бетонии атрофи қитъаи замин дар ҳоли анҷомёбӣ буда марҳилаҳои дигари корҳои сохтмонӣ давра ба давра идома пайдо менамоянд. корҳои заминӣ ба анҷом расид, корҳои бетонӣ ва сохтани бино шурӯъ карда мешавад. дар оянда мувофиқи лоиҳа дар ин мавзеъ чӣ бунёд мешавад? бинои хариду фурӯш ва таъмири нақлиётҳои сабукрави тамғаи Тойота то ҷашни истиқлолият корҳо ба анҷом расонда мешавад. бо иҷрои бо муваффақияти тадбири созандагӣ ва бунёдкорӣ шаҳри Роғун ва ҳудуди ҷамоатҳои он дар арафаи ҷашни 30-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон боз ҳам ободу зебо гардида шумораи муайяни сокинони он бо ҷойҳои нави кории доимӣ таъмин хоҳанд гардид. бахши дигари барнома ба фаъолияти кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи рӯдакӣ бахшида шудааст. дар тавозуни муассиса дар маҷмӯъ зиёда 327 километр роҳҳо мансуб мебошанд ки аз ин беш аз 152 километри он роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ, 150 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва зиёда аз 24 километри онро роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ ташкил медиҳад. айни ҳол корҳои таъмири ҷории роҳ дар роҳи аҳамияти
ҷумҳуриявии рӯдаки ёбон дар километри 7 ва 8 ба роҳ монда шуда, роҳсозон ба тоза намудани ҷӯйбору навоҳии бетонӣ ва хатҳои обпарто ки дар сурати сари вақт тоза нагардидан боиси харобии роҳҳо мегардад, машғули коранд. дар роҳи душанбе рӯдаки ёбон мо то ба имрӯз аз таъмири ҷорӣ бо истифода аз мунқири кам ба пуррагӣ ба анҷом расондем. имрӯзҳо барои тоза намудани ҷӯйбору латокҳо, қубурҳо ҳама рӯза кормандони мо сафарбар карда шудагӣ ҳастанд. мо нақша дорем ки ба рӯзҳои наздик ин ду роҳро ба тамом аз тоза намудани чуқуриҳову яъне қубурҳои обгузар ба анҷом расонем. мо имрӯз аз ҳисоби вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти маҳаллии ноҳия муми моеъ ва маводҳои қуму шағал мо оварда захира карда асвал яъне мунқири хом тайёр карда истодаем ки инро нақша дорем ки дар роҳҳои маҳаллӣ истифода мебарем ва то ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳуриямон мо тамоми роҳҳои маҳаллию ҷумҳуриямон аз таъмири ҷорӣ мебарем. бо гарм шудани ҳарорати гармии ҳаво корҳои ба таъмири ҷориву асосӣ фаро гирифтани роҳҳо оғоз гардиданд. ин раванд бемайлон дар роҳҳои аҳамияти маҳалливу ҷумҳуриявии ҳудуди ноҳия идома пайдо менамояд. ғайр аз корҳои ба таъмир фаро гирифтани роҳҳо, инчунин корҳои рангубори канорасанг, иваз намудани аломатҳои фарсудаи роҳҳо ва корҳои сабзкории шафати роҳҳо аз ҷониби кормандони муассиса хуб ба роҳ монда шудааст. бояд изҳор намуд ки мавсими сардиҳои зимистон ва боришҳои пайдарпайи баҳорӣ ҳамасола ба ҳолати роҳҳо таъсири манфии худро мерасонанд. бо назардошти ин масоил кормандони муассиса фаъолияти худро беш аз пеш дар ин самт тақвият мебахшанд то он ки ҳолати роҳҳо ҷавобгӯ ба талаботи муосир бошанд.